alkol, tamaki, nasvay satkar magazinlerden soda kılsa bolu. Eğer adal meseleleri satıp alsa, biz aytатылык ошол алкогол сатылган жерден, тамеки саткан жерден, насвай саткан жерлерден албаганыбыз такыбалык жак. Шарият жагынан аны сатып албайсың, башка нерсени сатып аласың. Себеби супермаркетке кирдиңиз азыр, баардык нерсе бар. Супермаркетке кире албай калабыз. Мен такыбалык үчүн десеңиз, анда бир дагы камок калбай калышы мүмкүн, сиз сатып аласыз. Ошого эмне кылабыз? Такыбалык үчүн десеңиз, бул сиздин ишиңиз. Бирок шарият тарабынан ошол арам нерсени сатып албайсыз, башка нерселерди сатып ала бересиз. Себеби биз ушуга муктажбыз. Азыр Фрунзеге кир, Народныйга кир, Лобуска кир, баардык нерсе бар. Ал жерден барып мен шорону кантип сатып ала албай калдым. Демек, ал ошол адам фи'лу фаилин мухтар деген эрежени айтат. Bir adam özü kılganla çok. Satı otağı al çok. Menin işi var. Allah'ım size nasip olsun. Hazır canlı yapmayın zavallı. Önce WhatsApp'tan gelgendirmeyi bir yakta basıp koyuyordu. WhatsApp'ta da özü onu söylüyor. Assalamu alaikum ustaz. Men darat algan son biraz tamçı zara çıkıp kalabilir. Kayra darat alışım gerek bir Allah razı olsun. İstibra deyip bizim şeriatımızda bu mesele. Zara kılgandan keyin köpçe biz erkeklerde şu nerse köp bolat. Sebebi ne? Daim şu su menen ısık soğukta juy beribizde biraz soğuk ötkür bolamız. Oşogo janagı prostatit degen erkeklerin düşmanı var. Şol jabışıp kalsa ança mınça tamçı kalıp gidet dağı biraz kımılığına geçer. Oşun için istibra biraz oturup durup, kurgaktap, kişen sekilip, jötölüp, çiğitip, tazalap, andan giyi darat kalışır. Emi bir adam şunda yapıldı, istibra kıldı, jötöldü, dedi, oturup durdu, kişen sekildi. Anam bir ayet iştiler, vardığıyla meşitin darat kanasında sekiliverip, Cenab-ı Balak kafilleri sındırıp dedi. Mançal tarafı dedi. Bu da ikisinden ne olsun. O şeydi kolumuzdan gelişince kılavuzdağı anan darat alırız. Darat algandan keyin sezilip çıktı darat. Eğer de üçünün başından çıksa, üçünün başından görünselip olur. Ne olur? Darat. Buzlat kayra darat alışırız. Milde iyi olan. Olmamalı. Al janagı vasvasa oorusu menen oorganдар айтылат. Darat alıp ötüp bile meni darat çıkıp ketкендей болду же чыкып кантип эмне болду деп ушундай бир оору бар. Ошолорго эмне darat алып жанагындай баардык амалдарды аткарып, секирип, башкасын кылгандан кийин кургактап туруп, сээп койсун, суунда сээп койсун, баягы шубканы кетириш үчүн дейт. Себеби ага шайтан илеш болганда ошол ар нерсени айтат. Şeyh oturup darat alуу maselesinin zarıldığın kenen aytıp beresizmi? Bizim koğumda bu meseleye köp köngül burulbay жатышат. Köp jerde baykan, köpçülük urup darat uşatышат. Uşul nerse tuuralı hadis menen aytıp koysoňuz eskertip Allah'ım razı olsun size. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turup zara kılgan emas. Ayşe ennemizden girgen hadisi şu. Turup zara kılуу ooruga alıp kelет. Turup zara kılууda köptөгөн biz bilbegen oorular bolуп келет erkekte. Oşon üçün şariatımızda oturup zara kılış керек. Birinçisi turup zara kılgandардын кийимине najasat çaçırayт. Najasat çaçıragandan al kiyim, buyrak najasat çaçırasa ne olur? Beynamaz bolot. Namazga jaraksız. Oşon üçün oturup anan zara kılış керек. Oşo oturup zara kılgandan keyin dagы janagı nemeler jakşı çygat. Zara jana tigi jakta kalбайт. Oşon üçün эми hadisler көп. Anın bardığın bu жерде айтып отурган мүмкүнчүлүгү жок. Şariatımızda şunday. Gelingizler musulman bir tuvanda şariatın yaşayın. Janagı dinsizlerge,
şariatты bilbegendерге окшоп анан аэропортто bir жерлерде көрөсүң, туруп алып эле кетип калышат да, жарымы тишимдин ичине кирип, же кагаз. Биз мусулмандар тазабыз. Таза адамдар тазалыкты жакшы көрөт. Эмне себептен Куба элине Аллах Тааланын аяты түштү. Алар менен истинжа кылганда суу менен жуушканда алар тазалыкты жакшы көрүшөт деп аят түштү Куба элинин адамдар. Себеби алар жууп тазалашат. Мына ушул отуруп заара кылган бул шариятыбызга ылайык нерсе. Ustaz Allah sizden ekliğine razı olsun dedi. Allah razı olsun. Sonra Kazakistan'ın alımları temeki nas haram dep fatva çıkardı. Bir yerden fatva çıksa başkaca baş iş gerek deyip koşunda haram olduğunu bu nerselerden alısın. Allah'a şükür. Kazakistan'ın alımlar, ustazlar eğer de fatva çıkargan olsa bir adam telefonla unutup kalıp karap kovala jigitler ha. Kazakistan'ın alımları mesele çağırışı aram degen bolsa mına ошол ustazlar özlerinin fatvasına özleri cevap verecek. Al Kazakistan'ın layıklı. Bizim özümüzün idara diniyabız var, özümüzün muftiyimiz var, alımlar kengeşimiz var. Şul nersege başı gelimiz jakşı var. Sebebi eğer de Afganistan'da bir fatva verse, anı biz kılışımız milletli olsa, Rusya'da bir fatva verse kıyım olur tabii. Anda başalamandık başlar. Oşun için her bir yerin, elin özünün muftilerinin fatvası durur. Ha? Biz tabii ki nasvayların makruh tahrimi aram var. Jakınırak dep aytıp жүрөбүz. Ustaz bürönün sürötüne Fatiha'nı 7 jol okup tesir kılsa bolobu menden köngülü kalıp kalganday je. Sorumuz bizge sürötkö dem salınmayın. Anan hazır canı çıkıp kaldı online dem salınmayın. Bilmiyorum şu ustazlar özleri bilse. Ben bilmiyorum. Bizge ошол жанына келип дем салынат. Сүрөткө дем салынбайт деп биздин чубак ажы дагы айтып кеткен. Биз сүрөткө дем салбайт. Сүрөткө дем салбаса да бирөөнүн проблема бар. Biz ne kılavuz? Adam dalıp girip bismillah deyip diyem salı ançamın çepetine tükürüp 5 son kurun alamaz. Tamaşa. Sebebi diyem salganda adamlar şunun bir kanday bir neresini alır. Kıyın alır. Ziyan verir. Şun için diyem salganı varganda oradakilerge kıyın verip koygan ziyan емес. Sebebi ziyan tartıyotkan yerlerge akı törözü var. Şun için kepil neme ölüp juğandarga dağı derse de sebebi ölüp juğanda ziyanlı nesler adamga ziyanı verir. Anan uşoga anan başka yerge gelgende biz ne kılavuz? Akşanı şumşayımızda gana dem saldırgana gelgende 40-20 so'mni verip kalabız. Anda karışa. Anan menden көңүлү kalıp kalganda den düşünbödüm. Ayağınızı aytıp atasız, kimge aytıp atasız. Şunu karap kolup verseniz jakşı olur. Ustaz ilimingizge bereke bersin. Doktor Sanak Ustaz Kırgızstan tuuralı kanday fikir kaltırdı dedi. Allah'ım razı olsun. Ustaz Doktor Sanak Abulhaj Kırgızstan'ı şunçalık jakşı görüp, al kişi aytat Kırgızstan inşallah Seyirni Aziyaga kıvıla болады ilimde. Sebebi ilim önügüp memleketimiz tarafından şunda bir jakşı şartlar düzülüp, Kayısı kağlagan adam özünün savabın verip, alımlar özgöyüp, medreseler göyüp, meçhitler açılıp, İslam'a bolgon erkindik bizde uşul nesege жеткизип атат. Бирок эркиндиктин дагы чеги бар. Жер эң болсо доңуз дөөгө чыгат деген кыргыздын макалы бар. Жер эң калса, анда тартип болушу керек. Иншалла азыр алымдар кеңеши, муфтият иншалла şol tartipke getirip atışat. Allah'ım Allah'dan razı olsun. Doktor Salahtır fikir ötü jakşı Kırgızstan'a şol iştegile, savak bergile, elderge jetkizgile, amanat sizlerdi moyuңарda, muhtaç sizlerge azırınça makruh tahrimi de odanda. İnşallah Kırgız elimizde bereke var inşallah. Eli imanı, imandı, ilimli süygödür.
ар бир ишин шариатка туура келеби экен деп сурайт. Демек, бул элде иншалла эмне береке бар иншалла. Ал киши менен бир пайдаланабыз дедик. Бирок жанагы конференцияга келип, ошо конференцияда вакыт болбогондуктан мүмкүнчүлүк берилди бизге. Аллах разы болсун. Салам алейкум. Россиядан кредит алганыбыз мурда аз сумма кандай болот? Алганбыз мурда аз сумма кандай болот? Коркутуу максатында талактаса эмне болот? Эки суроо. Эми мурда алып алган болсоңуз, кутулуңуз тез. Экинчи албаңыз. Эми бизде ушундай болуп калды, суроону бүтүрүп коелук, караке анан неме кыласыз? Азандан кийин дагы суроого жооп берип коелу. Негизи биздин китептерде жанагы 5-кылымдан 9-кылымга чейин жазылган этиматка алынган китептерде эмне деген? Риба, сүткорлук, ахлил харб, биз согушуп аткан кафирлардын ортосунда сүткорлук жок деген маселе. Бул боюнча хадистер. Ошондон бизде ошол мезгил ушундай деп фатва берилген. Сүткорлук байна ахлил харб. Biz soğuşottan kapırlar menен sütkorluk жок. $1 $2,5 satsan bolaverет. Ошондон улам биздин устазыбыз Шейх Аллама Шейх Чубак фатва берилгени бар. Бирок азыр заман өзгөрдү. Чоң алымдар Шейх Мустафа Зарка, Шейх Такы Усмани, Шейх Салах Абул Хаждар азыркы мезгилде капыр өлкөлөрүнөн деле кредит алган дурус эмес деп. Эмне себептен ошол мезгилде риба жок, сүткорлук жок деп айтылган десе, себеби биз ал капырлар менен согушуп атабыз. Согушуп аткан мезгилде анын кыздары, аялдары деле бизге адал. Башта бир чай кызын тартып алсаң, согушуп атпайбызбы? Малын деле айдап келип алабыз. Алардын малы деле, жаны деле, аялдары деле бизге адал да. Согушуп атпайбызбы? Ошол мезгилде сода кылып ийин десең макул деген факт. Себеби анын малы өзү адал болуп аткан болсо анан аны $1 $2 сатсаң жөн эле болот деген мааниде айтылат. Азыр эми биз капыр мамлекеттеринде андай нерсе жок. Ошого тамагыбызды арам нерседен сактасак жакшы болот. Бирок эми буну алымдар кеңеши дагы бир карап чыгып, себеби Америкада, Россияда, башка жакта Европа мамлекеттеринде бүт нерсе кредит менен болуп калды. Эчтеке сатып ала албайсың, бир гана кредит жолу менен гана сатып аласың. Башка сатып ала албайсың. Сатып алам десең кымбат, миллион. Аны топтоп анан үй сатып алам дегенче өлөсүң. Акчаң жетпейт. Эми ушуга алымдар кеңеши бир өздөрүнүн пикирин айтат. Мен расмий болбогондуктан бул нерсеге кол салып айта албайм. Себеби бул эмне? Чоң глобалдуу маселе. Мүмкүн алымдар кеңешинде бир пикирлерин айтышат. Аллаху а'лам. Экинчиси коркутуу иретинде талак айтсаң. Бизде талак маселеси тамашалап айтсаң да, чындап айтсаң да талак жок. Коркутуу иретинде талак айтпаш. Талак туш. Коркутуу иретинде бар кет жашабайын десеңиз болот. Ниетиңизде талакты ниет кылбасаңыз бул киная талак болот дагы. Киная талак кет, жогол бар үйгө кет деген сөздөр талакка да башка нерсеге да айтылат да. Буну киная талак дейт. Буга ниетке каралат. Эгер ниетиңде талак болсо талак чыгат. Анан ниетиңизде талак жок, бал кет сен менен жашабайын деп коркуп атсаң, мүмкүн бирок талак менен ойнобош керек. Ачык айтыш керек. Кышаңдасаң талагын берип коюшу мүмкүн экен. Assalamu alaikum ustaz. Biz kompüterden canavar nesneleri tartıp adam hayvanlarını montaj kılıp kıymıldatıp multfilm jasap işleymiz. Hükümü kanday bolup kalat, Allah ömrünüzde bereke versin. Bu boyunca burada aytkanbız. Egerde ballardın akıl sezimin önüktürүү maksatında faydalı multfilmlerdi tartkan bolsa, аны кол менен тартса дагы, компьютер менен тартса дагы уруксат дегенбиз. Жанагы
жаш балдарга кукла оюнчуктарды ойносо болот дегендей. Эгерде пайдасыз нерсе боло турган болсо, анын өкүмү башка. Пайдасыз нерсеге жөн эле жанагы кээ бир мультфильмдер чыкты го азыр, Европанын мультфильмдери. Жөн эле бузук учуп, күйүп антип аткан. Алар арам. Аларды көрбөш керек. Балдардын психикасын дагы бузат, адеп аклагын дагы бузат. Биздин тарбиялуу жанагы сабак иретинде айтылган, же болбосо пайгамбарлардын кыссалары, өмүр баяндары, же болбосо бир хадистерди чечмелеген, же алымдардын өмүр баянын ушуга окшогон нерселерди балдарды акыл сезимин өстүрүү үчүн, себеби балдарга кино коюп берсең көрбөйт да, мультфильм көрүп койсоң көрөт. Себеби алардын ойлонуш жүйгүсү ошондой да. Анан ошого ошондой кылса уруксат деп айтылат. Wallahu a'lam. Устаз Assalamu alaikum ustaz. Men özü buga çeyin namaz okuyucuyum, birok günö dagı kılуу menen bir okubay kelem. Takır beygambarçılıkka batıp kettik. Kanday kılam ustaz? Emi adam uyunda ele özü ilim albay, sabaktarga barbay, kitap okubay жүрө берсе şeytan minit. Şeytan adaştırat. Ustazın Şuagacı'nın bir жақшы айтқан sözü var. Azırkı zamanda 2 gün kitap okubay kalsan, moldalıkka жарабай kalasın. Adamlar kitap okup önü koydu. Oşoğa жөн koysanız şeytan ошондой кылып бейли кылып баштайт. Анын үчүн эмне кылыш керек? Тарбиялуу сабактарды көрүш керек. Азыр YouTube'da миллиондогон сабактар бар. Белгилүү устаздардын сабактары, Чуагачынын сабагын окусаңыз өмүрүңүз өзүнчө жетет. Ал киши ушунчалык сөз сүйлөп коюптур. Анча-мынча адамдын өмүрү жетпейт, анын угуп бүткүчү болчу. Ушундай сабактарды окуңуз. Эгер аял киши болсоңуз, аялдардын сабактары бар, таалимдери бар, ошол жерге барыңыз. Эркек болсоңуз, бул жакка келиңиз. Күнүгө бир нерсе үйрөнүүгө аракет кылыш керек. Адам bir күндө bir жакшы нерсе үйрөнбөй өткөргөн болсо, баягындай эртең менен турду, үйүнө барды, чыкты, малын сугарды, эшегин коюп берди болсо, ал адам уткуз ошол. Dininde жок дегенде bir нерсени үйрөнүш керек. Намазында болсун, даратында болсун, жок дегенде bir нерсени үйрөнүп, бул маселе ушундай экен, мындай болсам дарат сынат экен, мындай болсам намазым бузулат экен деген bir нерсени үйрөнүүгө аракет кылыш керек. Kitap okuş gerek. Atayın müftiyattan basılıp çıkan, mühür basılıngan, ruhsat verilingen, hazır kitapta da problem ha. Her gün yazıp çıkar orada. Oşoğa müftiyat tarafından basılıp çıkan kitapları okup özünüzdün ne kılınız? Kaçan namaz taşlanıp var. Sebebi namazın hakikatini düşündüğünüz. Eğer de namazın hakikatini düşünüp, men Kuday'ın buyruğu eken, men Allah Teala azı karap durat, kılbasam şunun için kıyamatta cevap vereyim degen adamın namazın taşlanıp. Bir gün önümüz var. El okusa koşu okup algansız da gana gıcalat bolup жүрөсүz. Kebeki kızlar var. El salınsa joluk salınıp alат da gıcalat. Sebebi joluk salıngan el anın ilimin үйрөнүп чык. Эмне себептен жолук салынып атам, парыз экендигин анан ошо жараша иншалла иманыбыз толуктана берет. Иншалла намазыңызды калтырбаңыз, сабак илиминде алыңыз. Assalamu alaikum ustaz. Men 18 жаштамын. Kur'an'dı толук жаттайын деген oyum var. Birinci Arap dilini үйрөнүп туруп жаттайынбы, же Kur'an'ды жаттап чыгып үйрөнгөн жакшы рахмат дейт. Машалла, siz 18 жаштасыңыз, biraz geçip атыпсыз. Ушул жооп берели болду. Birinci Kur'an жаттап алсаңыз жакшы болот. Kur'an'ды арабчаны үйрөнүп туруп эле, түшүнбөсөңүз деле жаттап алсаңыз, иншалла кийин арабча үйрөнгөнүңүзгө жеңил болот. Аллах Таалам берекесин берсин. وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin. Allah Taala uşulak algan ilimlerimiz berekeli ilimlerden kılgın. Adaşkan bolsak Allah'ım bizge tuğra jol görgözgün. Jaman göz, jaman sözlerden Allah'ım asrap, uşul жерде kol götürgөн bardıq insanların tilek maksatlarına jetkizgen. Allah'ım İslam'a hizmet kılıp bu dünyada düşbarızga nasip etsin.